Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki bahayang hasam jong usamla Steve Jerwa haringkat kejing sendanlang daga genhun dan sab kejela ke All Meghalaya Dancers Association haka South Tarik unai lur ajar pesau kilawan Hashilong Press Club ban pan jing kershan nak benta usamla Steve Jerwa ubalapoi syaduk kekerdan top 6 haka jing kun shot hapok kerensan bahe jong kari India ya kebalatip kum ke India Best Dancers Season 4 kabala penlong hanong ba Mumbai. Ki bahayang hasam kilapan kejing kershan akibat ba bakin ngobha bakin yarap dak bakershan ban vote eu lingba ka Sony Live kenang ba unpoi syakathong ban wan ra nam wan ra buram ya kejela hi baro kawai usamla Steve Jerwa ulalet ban shimenta hakarensan ya kopshat kepala sedang ha ubrai naitung bat menta udan kam sa kejing kershan akibat ba ban ai kejing kershan ban poi syaka final usamla Steve un sami rensan biang hakasengi sajan bat sengi uble menta kata yo hakapor prabaje janmiet haba ajing kren na kalyang kakong Bibi Jerwa kepada kami jong usamla Steve Jerwa kalayat hu banaduk basdang kala kershan hi dala DU naduk ba usdang ban let yashim menta haduk menta report kawan kita jong ka All Meghalaya Dancers Association de kejingwan de jong ni kalau ba kumdu ban ai sim nang menta jong Steve de hangning yedan nang ki bahayeng jong Steve Jerwa và trong basa họ nằm xong để hàng đêm người ta đi trong Steve mọi công đi Jerwa nằm tay mình hết nằm tay mình hết trong Steve người ta đi sini tentang anti hay kita Steve bin ai katukat dia yang percaya kepada dia berikut. Kita Steve Jerwa ngai play di barat an sebelum ikut dengan nomor idam don ha kajing ya kun ya ka Indian Best Dancer kajing syap mentai la don po top 6 te satu menta Saturday la sedang rutin tengah kapan ipan bapa la ko ka Meghalaya jadi vote you Steve Jerwa nama ngarung ade badung ngang sugar la ngadon norway Steve Jerwa na do badang red ila sumari la pe ime yang Steve Jerwa te ila an sim hai me ru Steve ngale balik telah mamjudan yang te punyong aru lagu na do kendai senam ula sedang lechat mentau ada news na te mentau dangdan long ngarung ko bar ai barwan ra burang ka jela Steve Jerwa Muli ko ay ba burong tanya kaji ya kasel ya kur kijan ngaku akan wanra ka burong ko wanra ka kita trofi tengah ku ka support tong siapa apa nampai ba ku tang ban support ke Steve Jerwa ban support ban bun nama ka buting ru hable bin ka online kadang ka app Sony Live download ka ko Katurun na do prabaji hado kendai jingan bet tanglai sawatan ni ba ai ko ni te sakawai ru na ko an ai ko lay izadina zarwa de na ko istada saikan de no hikai ng Steve Jerwa katuru ka aksyan hai Steve kaput kat balai dalam competition hang ditang ni ko ri jong iru kali ba zarina daong dali syabaru sya asam ne sya Saya iru kalau pur bezarina bentar kasih beri iklan yo banwan sini nama idam kaji sistem iklan yo banwan Steve Jerwa udang don siapa mata udang don sama baik nama bandu tayo udang don ka competition dulu te tahu ada apa top 6 te saya pe siapa orang terbaik ko Sony Live Sony TV Prabaji sisa chat dan simple Prabaji Nurbian. Ketika ikut aku percaya kalian, mabang kali kesini kepada kau, kebaki di nongsa nak jual mo, kunjung Michael sebiong lepoi top 12, keu Daffy tekli ikut top 12, tanda kalau kebak suk tenat pan ba, samla Steve lawan poi hakal bel kebehe, ban perkiwen ya kajelami kali adik kesini kepada kau, kapan poi pop final. Kasih kepada engkau kum kasih hakipor lo misal ke mau pop amit pon mo ya buat
nak mentah jong amit pol tendrai gani kenti kalong nak mentah kon samla jungi de nagaliang ko all Meghalaya dan sa sian ni kapat ka jala Meghalaya pawai ki pai ba baru kan kamtam ya ka government ka state Meghalaya nadu minister bagi pe ya ka art and culture nadu chief minister bat baru ki cabinet officer ki cabinet minister ki simkia halo gani ka benta magari ka kadai ka burom ya ka jala Meghalaya pawai pat ka ai ka ba kila ban download ya ka apps la ban link ting ba ka Sony Live, Sony Live, kani, Sony Live kila ban, hakit kita yo banwan, ngisa pentip yang, hakit dak patang kubor, ba kumno ba kini ki pai ba kin pun, ningba mobile, yung ba ka apps yung kani Sony Live, kabansa ngisa pentip siyan, katu pentang yung panyo tip mo, yung taw pun, hakit kita yo banwan, tim sa IT yung pun naman ba, kepa di pai ba, kin penonkan ng mobile yung ba ka apps Sony Live. Kaya untay tagar na saan kayo begitu na. Ketika India Best Dancers kadi season 4 keba nak pelat Sony TV. But kitu sipai ba kapila konfek man kes kisah jan dan kes play akpor prabaji benmir apo Sony Live. Man kes Saturday prabaji benmir but play prabaji benmir. Konfek yang shot yang ini sama Steve. Bukan itu spot di shot di sebentar ketika rensan. Jadi mau sebentar di labun mang ini lagi bang coba ban kontes kalau orang itu yang mereka kamu besok dari kebahagiaan ban poin top 6 kamu mereka kamu besok ini apa ngai ke komen jom dijudge nak tentang Steve kalau pak musim yang ini kokinong yalam jom pi nang sya no kalau pak musim sya nomor aduh bagi dijudge komen juki kalau wat ki point nadu pasdang adu mentang yo be 30 be kam duna ya tak point jung nadu pasdang adu bukut adu mentang mo yo be ketop be hasmat rupai Kemudian macam top 6. dan det ketika top 6 ke one be ke final ke kat paklan dan buat ke kimon sekmat nomor layak mentang kata ya final layak be kebut ladon be kebut be kita ke paklan dan buat kita ke sejauh lima ketika voting nanti kita kebut tentang itu kita setang kebut nanti tidak su lafi setang hene setang kebut Kebut berkam kebut menjauh. Menjauh kayak kebut kesong ke kesong jong perbang buat nama apa kayak kaladan ke apps ke apps itu kita klik nang tu masih klik ketika India Best Dancers kasih klik itu bisa salam bah kadur jom Steve hisis klik bagi kadur jom Steve but kalau lang kebut itu mata juni minit nggak bu di situ mesti nggak bu di situ CM nggak bu appointment dia minit nggak bu setelah itu sampai di Bapol minit resmi dia lagi nggak si Bapol di Bapol mesin mereka di situ wah bila ai mesin mereka situ ngam tip dia buat kamu dia tip kumno ai PA bener dia mesin itu ke profesor letter ke by day ke financial assistant dia ke appointment dengan dia hendak mesin mereka buat tip dia dan buat kamu dan gizi apa tip kita Dan benar yang mulai cerita belum sedang ini. Julai hari Julai lah siapa Mumbai. Jadi dulu pasal utama dulu pekerjaan ya Steve. Tamang bagi itu inang kajian nazarwa. Hendak nak tersangka mana? Sudah nak mesti. Jadi dalam bagi itu inang kajian Tengah-tengah dalam isinya, kayak bersama jarina dinamika, dengan kau istilah sahaja, namun sabdang kaya. Kundi konduk jar kami suim tentang belah, beli mentah lapoi ini pun sudah from gabar. Onrai kacang job nanti kafur kerja cumi. Barang kerpat bu, ya kilo kijor, ini udah ustir jerwai ini di miyit. But ini yang yalam tayo po Mumbai.
ngakapan nam tadi baik kan song sinang jongi ke badon ko kabri hunyo trap jongi la dalong kat bala kan nor ke bandon kat kan simban sinolem kum ubri jongi boy hado kat kan ni thong la da be kum lu banga kapat wala yang kur jongi ru iwe badon hasar bar hanu kendong ke bandon kat kan simban sinkia banbut lang ya kan kebut 6 tahun setiap kan saya kan nombor banbuting ya kan ka nombor jong setiap kan kita ya minum sayo ya kan ya barna kapat jur ya baru khai ya kisang halang ru badon ko jela jo kabri hunyo trap ke di bandon ketika mon kejadian menyerap lam na peta jumi nomor ba kumuni ukun samla ubayalam lenti na benta kajat bener jongi kamdesu kakam ka boong ban perlu kam bregi di bandon hilada dalap ijong ikijat banyan balwa ya kalat nang ba unius di jurwam ta ula yalam kalenti bukan uksa ka babhatam na benta ka jela jumi baru upat ka primo nutra lesbi aku ai dia to kadi ko ka kejat ka yo kabu mo kejat ni kadi kabu mala ban keren sarkar hakba nung sistem ngalai keren ngalai kedua si amban boy ke project dengan keren tu sistem ada membentang sistem ngalai kedua yang asing ngalai kedua UCM bat ngalap hak di jindon ki artis ki dansa ki senggal pemi sabang ba di present yang state ban ngalai keren UCM dia hadu mentah UCM untuk la ajuba bata bangakli ni kedua bagi MCS mo ba alek kukim malaikan bani yang ba UCM untuk bunkam dengan tepat UCM ba uncip khia halo ka memorandum ka ba ka on me kali dan sa usken kalapha lagu uncip snap bat hadu mentah